my name is Lee Tawhai. I'm a tutor at Digital Natives Academy. Currently I'm just a content design tutor, so I pretty much just go over making a bunch of cool stuff, posters, videos, doing stuff in 3D, kind of just getting my students a bit of a taste for what's out there in the digital realm. But yeah, here we are kind of just playing around, doing some art, making it fun for the kids. Man, they're killing it, they're killing it. Ko te tino painga o tēnei kia hau, ko te Just Dance, na te mea I tino pai au. Morrison, to Te Reo Alright, put that man. Te hei mauri ora, e whakarongo mai ana koutou ki te reo o Zalia no te kura o mā ngatana, ki runga I a te arawa I whea. Wānanga tai rotorua, let's go! Ui, wā ki roto! Ke tanga te reti mātai mō te whakataitai Lego build. Te arawa waka, te arawa tūpuna, te arawa tangata e whakarongo ana koe ki te reo o Ariana Louise Wharewera, ki runga I a te arawa e whea. Ki ngongu, high five, ka pai.